Tamani abbiamo boke ulok man naga chama. Chenga bichil ne angene job kan tedi wo me chama bichil. Ku jo weti ku diko chala baraka ini pu dana chwe pingi pu tie ma mor ma be ma da che tamna ulto abien tin ngeo gena kadong bana etie bero gang tin yu to ko ini so ti te ma chao ga do pe tamni ko jumati par pe wan tar pe lo getie ma polita ken peng chi ulto be ka be ror ge ne ma pe expecting in ngeo welo man ma bien unexpected cham kana ke jolo man no gen bien no dano gen to surprise we surprise hey one ma oko but tine ane ken pe beri kala kala mo geno kala kantin lokati a chila re de matamani omero be kache bana waje pien ngeo managing a platform o dano mapol when we're no be bero meko be tima be chamo kene te teke tie but ene peti kono be lok maraj kono be gino maraj bala tawne be ate ka bien bena waj gina chila rio mo now in meti kene ene dio ling man ke me share wa jom kene ko ben ko win lok ene ben lok ma peki te ritual now mo ko amira chola foch ma dira da foch ma dira da bot
panelists metar paluo lo dira bembe metar paluo man juma tiegi nene ore to chi adek no gi tiego kan ka bolo ke lwa ka waje tam mabejo ga mio tam ka fuon mabejo dada now panelists egene ge kwanyo karo meki every Wednesday jubu kene giri maginene olto mere wang magi bero gi mio fuonyo gi wunye gi mio tam matieni borlwa pian chawa tipo pat chia de bor kan California no adoni kan chawa ngwen mo di chieng ko nyo me digo ko me pare burlo mo kene inone no tie chawa pa rio bero po chawa dek tino bor wa chawa rio mo tiang mo chawa dek mo kame wa so ene ni pia ten mero na wa duo football gi pian pia tek ni olto ngat matimo ge mo be mer olto e mio football machal ne appreciation wa bor ni wa foi to wa foi yele an ke dog bo jo wati Australia inoni chawa megi ti dog no ti nyim twal no kya chawa bora bu ngwan di wo jo kan fu no di cho to ge mer ge win ngoma age tar pelo wa do fo chicken boru now DJ mo mego bene e chia bit ki chia bit tamne o to pe kenge bini yong twin lwa ma ene gina per tek twal pian ka inera mo we polotina chule peti kin ping romo puri wanoni per tekni or to chia biki chia beach DJ omego bien kanyo rub gin kan ma kono yomo twindano in may no native following tar palo nene kwanya kar me subscribing and follow every single program kama bino surprise kama kay nene kero ulang man matikenya nge notification macha notification tiyak gino ma keno chor tar palu kan ini bero ngan me chill me no ne o pian i tie following tar palu ka in ma tie following ani page me mega direct olo to bena in no yumu kene ma no tika bino weng no dak ilo me tar palu but always ana mi tam ni following tar palu to twala YouTube channel pian ni YouTube ku video weng tie mo peke rujugi Facebook no tie ma rubu kene o pian ngan mo post e kon we mege mege ni o but YouTube kay subscribing itar palo no program pe magario chabet ke chabet no tio ma rie o mer kenyo kor gi kor ine kwanyo topic mo ke ken mai mero winyo ne e winyo fon ma ie ka be fulla pentie chwalo comment ye direct YouTube kenyo put o wanene wa dok chen wa gam la penyen pen per tekne ngo ma tie e pen megwa ga well bit crystal clear about the juma following one now in my following tar palo fojiken bodin nene ulto sharing dano ichaber manyen nene ulto in ngara cheli tote kelo dano maromo a dek at least let's this be a challenge dana dek ma in nene introduce tar palo borgi kachi nene puno pere iko po ngaje bol wor nene po ngaje pian fon ma piano ka enne gima pege tel chabet mukar enne ka na mot wakel botu Dr. Peter Zulu Mauter terno mege wani lodi. So kay chere i page mo mego nyo YouTube channel mego no topic me chabere mo karne. Dr. Peter Zulu mau biro fonyo dano ken ma lodi tiyo kere ngo wer en yo machine en magi woni lodi ni. Pinga chako nye ni lodi. Kwene ka obi chako tiki ye ngo mo merge team machalo wan kaka en genwa obi rado nyingwa iye o kamo eken. Kedwa te magen kon gi wa birare ni achule ye pian gen apiate pian no mer ol to wa nyot bo dane achule pe meg achule tie ken pe mo ma ko yamo so nene che Facebook page or Facebook group Instagram no be wa tie o kenyo i Twitter be no wa tie ko YouTube no wa tie mer ken my podcast now gen ma mero correcting any petty meda it came to our attention jomogo team the getting a posting jamu kana itar follow Facebook page Facebook group maperwata chamu kana ke philosophy patar paluo now enini kon bere tampir keni kache ne en imagaro chimi ko merong posting ko tam kompir keni gen ene ma mer posting ruate king ngo madano tiwa ko ge mer neno ne keje now
a bit meal example achel pabe one ngate always try to avoid that pian peer attack um megwaro privacy pa jumatika following yen bana but any kache iti when you are tie gima achel ma kiwacha ben direct ne petika nen maber tar paluo page ne tar paluo group and ye posting ni an daktar ma tie aka Uganda ano atie ka tich Australia atie ka tich Germany atie ka tich ka money ko ber ni anyume ki muon pien achiel bora jwaga motimo ken eneni owero ko ber ni kenyomega pi mwaka beach obero iwa yom and you find that post is circulating almost every day. They posting almost twice a day or 3 times a day. They keep doing it over and over again. Now, to bring you to understand, and per queer ke post my can, but we don't need to mislead people. Maybe you time come in per queer pian gen ma time come down when papa tie. Chamo ka no time come in no ichiero bora jwaga wa megero timo gima mege ni ichio achia chere achino ken kiren. But kane kong in the odd nige ini okay Uganda. Okay, actually when they done your tiwa tiro kwano mege wa London. Kono again. Love find you anywhere. Now, pedong bin again iwachi ini kone no ken piana jwara mege motimo ge one ani. Meri mo wako kenya ka konya bene kachi ini ni tamma per tekni omer ke wat ki dano. Pien ken neno mo ge ene pe chako time tien ko bedo watie ki dano alib maromo ario makaro matika following page no megwane. So nene per tekni gin mo wakelo kel gin ma also uplifting one ben machalo one lab. Something which bring us together, something which make actually look the way we want ourselves to be out there. But ngarmo waja ni I will ni ulong kache nana cho actually la tiana actually teach. Kau doing yang teach kiri environment wing laka. The energy magikelo bechalo gena tiyo dong gena tiyo rem gichot. But ka dong gen ma wan wa yubo kon ka kan wa kiri enne. Kagwaro mai wakere ne pingo pa wakel that same atmosphere, the same energy. Where no when you roll la mo wano mer ne nene. Pian ka inde posting ni in a jwa mo were konyo ino kubiri ken kone a chiar bo a jwa o were kubi mi anyolo tera ngwen la wachel nyolo tera dek la wachel. Is it true? Is it true that what you're posting into those groups? Piano, people tie page no make and you take a sharing in every platform, make access kere. I don't like that thing. Magachi again. Now I'm gonna post again. Man, pan agreeing kere. I just delete the person. I just block them. No, we all make mistakes sometimes. We all um, may not do things the way it should be done, but kadong cheke wa chio kore ene made awajo beron ko ber ene ne kache yen mai timo gama kire ene posting ne kona jwa wa timo gana kire ene o wa ko ber yen ko ber kenye tie o wa ko ber kone nyomo mono kono ko ber ene tikelo tina di piana jwa mo timo gana ene I think is misleading people pian jo ka tie mago nyomo mono pa go danyo ata jwa bene and inter intermarriages is not something new momero dan ware kere koni a piana jwa ware kene jo ka ti mago nyome ke muone le bodo nyata jwa pien ma mon bero ti magen go rate there's chemistry, there's love, there's understanding. They feel like this is the right person for me. They didn't think that no kung ano ka pen kung imatuwa kanya ka chwere ene pian the funny thing get chwere be kele mo wa get chwere kele mo kay ni ano mo chwere no post ene Facebook
onyo no kama i posting yene ya an jo ga wa ga nyo gi chwar chi chwar ne an chel in un kero keto kero that's a real thing mo timeno onyo chwar pe ngene ka ino me tierra ya tierra get it tierra ya tierra. I'm not saying it's true you have to do it or whatever, but get it tierra ya tierra chwar uno gine chal ne how do you think it will end? It will be happening. Anyway, let's be careful what we do because we want you to be happy in your marriage. We want you to be, you know, the way marriage should be. I am happy with my marriage. You should be too, but we don't need to just mislead report it and getting well. That's what I want to say about that. Now, the second thing, Chabira Ria Dek Mukarangage. Walo lo me pero yan ki nga kini ka one mor ko ben ni ka ber mo ken liet ma pe waji liet ma ben liet da o kar ka wa ka mu ko ro so liet ma tiang kero ki da waji kere so project mu ko tika kate I want to mention this Tarpolo film group ma tienong e kid go gete you group ma pari pari tung kumalong a district ma don tung kumalong una gago gulu pa de all those la mo to bring this project to life where no chap nani loma pero yen you they will be standing behind it there's something matika bino nani will talk no car partner with them you take access meno kono kon meno kori kono no ka ngom me perne come together let's make something let's make actual look kerawana mer berkere kono koni card kono ngagni we need to work together to avoid this or to bring back our soil câu này một chấm kere kar che ka nyugi dona gegere kuma en no kero kuma mo chalo kalame en ben bolo nyige gena der bolo kan ke che yuma te te wiye kan ino kade wa e bullo maro me roe mare bola nyugi no no che kwani en te no tum bien there's nothing so we need to work together me ne no to ka wa pero yen en obikelo kon ka ngom menget ka wa gena en wang be chao. Anyway, unpang neo kem kono agricultural wide magitio kere, but what I know, kao pero yan gawang betio kar. So I tap lote ka yupe me roare ki juma don, juma kaya matiti department ageni. So kay nante wa no dan mo kaya magitio genen wengo bikelo botu. Now look me a der matamne a kel botu. And I lawu mer mo gwana chim ma owacho ni Jimmy ka twero wat ki lwak me acholi ene kono pe me apoka poka ni kono joma beri ngara chole gi pogo wil champi acholi ngara gi ko but peka ma tiene kech imwaka ni obero tie maraj makare mwaka manyien kech obero lier do makonyo pe but peka ma tiene ni dano tika charo cham me ato Nga nga wacha ni dati ya charo cham ma gitikere ot ma tirni pien giti mero chene me kono me amaro nyo chene me timo gimone ma pier tek me gere but cham mo mani utie chek mabe mo kani pe kot put be duga la wu ma je puro chwe ni na dera ngwen mani ken so wat tiko bedon wat chok don we duma bor bedon yeah duma bor don ni na chiel wadon duma bor but kay ken me kwo pa chuli kombe be duma bichiel no bel kal kona gwe mo no meno gera tam chao cham na mo ju chot la ker mo ni but gen pe duma bor da en gam ken food mo me no ke piet no me dan bere dog bere pere wen so we need to understand it cham mo manien chogo po be check ken mano mer bet kere olo to tene yen meti wa kenya many ti ga cham mane wat ko tore ka la ka gwage wa ko ma ka chet ka tum nen ket mai per ngo mai per ni ka te maramo gen maramo mo bi che twar that is the only thing ken paramo gen ma char cham nyongo but ke mi ma chalo tam twar gwage kon ka la chen mo mai mer kono me tim ge mo ma de tam ni pe
koche pien ka e dok kech ko maneno mot e kar moja kubere UN udugu tidi ba wan actually wang'eyo ng'o ma UN timo maber ke kar mano peko tie warinye te twela ga choko ka yo cham ki muta ki poko kono village ki village then village ki poge uno chiara ki luonyi ki tumo murango maga di anyu kono ki mo we are that we have seen kera tiyo kere so we need to understand ko be ni down dog taken thing where you end up pok cham idogo la ria de poko bitimo wang mago now is like a disasters be dano long kaya gi kon gi tuch chicken mage bien no dano tego nwange kech ma petem so anyway we're no okonyol to yang we are po mego mo wajo ne ya chole cham ke go ke ter cham machal ider garuot ka cham chiek kirene tiyo me kono ka ver chele ter bolo kono na dano wen gor cham kwe na ka dong peko ke tie en mon cham mai go dano wen chere ye bar ko be dano kin dano po ka o ngage dano patiga lubu ga kore enne but now inde be road ma megi pir ken ka mon ke ori wachi an ke po be nere ora ka en cham in ave go gi wang ma olto utiang mo gane udani mo manien be na ka ben again ka cham mo manien po cher na tigi cham maram tera ulto tiago mahamanian ben. Plan for 2 years at least. That's food security. Plan at least for 2 years. Yard mamegi. Chame pur magane nane ulto utiago ma. Okay, o mahamanian mane chame mahamanian chair. Mabe. Medete kwanyagi. Then come back. Ke mer clearing space. Iram charme maham karne. Then mahamanian chair. Bion layer ka layer. That's how we should have something in stock just to be there. And no matter what you now me gire wa babal chawa me go me ata bina bo me lo kido pe wang chawa now. Kiro ngeo kere an kachel gitar palo watam ni pia wano call ma bina wani tangi temo bale ken ping ma polata. Now tango bale ken ping again. Gamete tiga yubugi. That's a good thing. But petega yobuge wen kera mer kere joka mer go cho propose ni atanga ino bale o mer gana kere pinga gaga mente warmod now down to ka dano chan a lock me pi now chabira rio a dem karangech a bina lock ke dukan chia mer do foch bot jo rio ma good tamane pierte ki mi geno mo work o chero kon yo pi ko beni tange maramo a rio adek actually marketing identifying ko bedo ngeti atiji ma bene chien o ka chinge long la wo now chien mo chinge ne space ka me yuko tange gine now scovia fits ne Scovia fits ne ober ngara chiel ma en o donating chien ma mege ne o chiel o kon yu man me yuko tange ket ma gamente du wor mote po wa kwa ne gamente pete timone gamente ga timone but tima mege ye pe tia o um yor kero miano bet kede dano tiga cherga tuomo pi dago mano diang no chero luro tiana ie chero nyono kono kelele be ombolo no en dan lurany mo ma purgi piele de lume kelele no molo en chergi no kelo en pi dago ene so this is dirty and we are poor don pi makore mano bene Scovia kachiel ki Margaret Olal gachiel ki Scovia mano jo ariyo mago donating chene omeg gutiyo gi link en GoFundMe ma pud watiga mede mang'eye kin piny en ne po bikoyo ka chente tie pur ma pud dan pud tiga mere gi kerne wanene pier tek ni wat kony kamoge ken kamorom konyne so en actually kamoge ken kache nen tang mego bal mano mero just simple repair pian chen matini chen manok oluto roma chagwa welo gimo man tiri mano mero la ka gina mero la ma don chalo pipe no mero la we kerga pipe tia para beach and pipe ni chel kerga we can tell me chel this plastic pian aluminum petiro kera mer kere kane so this plastic pipe wele ke wache te omene an bena mogo pena no engineer wara matio e department ene
Watye ni a pipe kani me plastic ni ga da welete. So ngo ma gin giromo timo ne pe community gokelo bure mane en ni wan wa pong pi olto wanene gunong pi ma metane. So imeti neno wa neno ling mane Kenya kero Kenya no okoborin chalo comment ka puri tamo ne pier tek ni wa mere ke konyo community gini chi in bene iromo kero gimo Kenya chi wa wanene olto pier tek ne wanong community moge ken wa konygi na ok bed ni community maromo magitiyo pi adek gini weng gitie ma guchako tich kiteng'o megi chel me yubo tange ni kono ng'agi ni weng tika bieno madong bene a confirm no tie yorom kechot weko bien abikelo wa nyoto ket mano tich woro kere now ka in ber confirming ng'oma no otime gini nama chim pata luo tipping eno nene no kare ikero nama chim eno ni ake chim ni kenye whatsapp ame chi chwalo text ame ni amero konyo gima kere ke mero niang in specific ke mero niang in details iramo gona chim whatsapp nyo e text ni ara ngati kichewa ke che mero konyo community yo maket man unyo ka che nen ket pepe lo kwa pi kan ko tam mo ke ken mai tikere mai tam ni waromo kelo ne I show patar paluo chi adek the number is right there. No kare I texting wacha anene pier tek ni walogo gin maket man wako kon pian dano cham kana no ngej peka ye gitieki ability metimo gino mane but ngej metimo ne pe so ke penyo wan wayenyo ka kwene kanya waramo no ngej ni ki iye and I'm glad it are below panelists watieki joma tiki ngej madongo mada watiki dano ma watiki professor e timo meg watiki doctors e timo meg watiki jom psychologists watiki jom professional ma in itamo pier ka wakelo ng'at ma inventing machine ma tiyo I ore yore madongo I low pa Ulaya kind Latin actually then what do you think we cannot tell you? We can tell you every single thing. We can get you the information mete mierne. Ngej ay lonyo. Kan ka po ngej. Kan wa po ngej. But jowa mage winyo lebwa ene. Now, kache nen wen pe winyo leba chwele mabe otwel but mirne tie mani ay geno monne. Calling and direct. I can translate something for you mano anene ultoperte. Me translating work no man betting age. Kache neno geno mo neno you interest is there but you went in a discussion item wuyene leb gedware leb me pajo ni leba chuli mamigi peti mabe otwel we can still work together we can still find a way um now pa kera waje kere pa balo chawa megu tamani abien mara abok lo kere ene now we anen comments padano mago choya ka ene pianen piate always every single time ngato mo ken matieka neno waka ochoya geno mani pier tek ni abichi neno ka put bene mera choya ne choya ma put pe yang weja we no alo ye bene ka chenen ti dakla pen nyongo Isaac Okelo te wani wagamo poju yeah Isaac Poch Pertek ni nani fo ngaro money immediate mati atim gana be now Isaac atine anana tine an okay YouTube mano Pertek in a better one of the subscriber my YouTube channel ma megwa nane ipo ngai in bod jomo kana we could be kira waje kere by next week, next Wednesday, Isaac no alto kelo dan maroma dek imero go ikom in uwer no wa miyo tam wa lo ngoma tie itar paluka ene. So, Isaac akwaro bunyo dana di ma ini karo maybe kelo gi chia dek ene. Ingara chiel Oringa Richard Burton, Oringa Richard Burton. Oringa Richard an agamo mot Oringa foi matek kai gama ko an met chunya bedo tek ni an mkana kache nena no chawa for America by mod so oringa ker wina wale kere bot Isaac bena nene be chabet manien kena weche adek no emedo dano maromo adek nyo dano maromo abich wek no yo mamegwa woto kore koro dano tie maber da amer dwoko foch matek dano ma showing meneno ngo madek ta chamajo wajo
It was one of the day we had the most viewers in all the platform in YouTube. YouTube okelo dano maduong' adada. YouTube okelo dano ma keneno mot obedo ki dano almost 250 who watch live at that very moment. Now ka in the missing nane furi take chawa me subscribing i tar palo YouTube channel. Cho me tar palo. Nying ene one can we are unique. One can show me ke cho tar palo. Ket pe kero TV food one more between. Nane cho ane Facebook user. Facebook user and take watching on. Um Facebook user take watching me. I came late. Can you remind me with what is going on now? Facebook user and better kala mo yo mo gyo ma dito twal ber pe kan. Oh man Okelo Phillips. Take a pen la pen Okelo Phillips. For chikano mera. Now atiga miyo me updates ke tamo mare tiang bot dano bere cholo foch pe juma following one man en ngo matamo tina ke la bina wacho ati pen pia ta ke bina wajo ko kidogi ki bere ka miyo tambo juma tika posting ga mo misleading information itar polo page or group wherever you're following because our platform is open for to share any idea mamete but some people are taking advantage by posting some other information multi misleading mano perwate ke ngom kana mano tarpal uchung pere siatam ne pe ter na bina wat ko win palu nyenge but gen nge actually why le money take le le ga take wala yom fine poro kai wat gen man mangat yang ne en metimo oloto I believe Ubiniang niya kitialo command, but ada mo ber pe ye kan cho chwenye ye ket gen mai tam ne olto ramo kela la iko pa wan wen kia wajo lok me cham dan po mer cha cham bena cham matie at tuar nene go wang ma cham me wang man yan che ka che iramo char me ma ni menen piete that's a way me food security bana wen no ke po ber kan ne ko lo ke donye ke monen ni yanga wuni wan ke mo ni na bo wang da ko ene mer po do ki ka dong in la bor ko ne bo wang na ko ne it okay but per pe ka che nen kech ti mabien kon ne dano ke adwa fo bo jomo konyo gotam ne bin gi tiel ko aro men ne olto gi yup tange matie ken peng tange timo bale kin peng ilo ba chule pula dada ma gamende te ator ma yubo ge but get gamende te atimo ne woro mot gere chwa tam ne pier tek ne ka chebe wa tiel ko gamende we konyo juma tiken pin atwal na we pogo mat pi ka lele pi dago pi wang et mogo mano tiken penge mano cham ka no molo anyai mogo no donyo ti pi an kon tuo mogo cha tuo cho ka ina te chole mai I don e bera mar PN le ko tuo ne ya bero tie well chao kelo gimo kilo la loping la lopi che umo ga wi agulu che ke loro na ge eno be kwanyo gen marai ma tipi ma woi neno ni now gima nong bacteria mo ma woi penene no cha cha mo kan no pelare chi mar fuda mar weng no kon pere ken but autant pe aterne wa kwan juma taken pen me fixing pi mogo mano waramo fixing pian kama no mero chen ma dito tol mano kero pero bene wan wa kok bot kamente nyo wa kok bot juma tama ramo o to mio kon metimo giman so tangi tima roma dek ma diti je chawane mo wadwa foj bot jo rio mago kero chen ma meki chalo dano scovia fitzni ka chek Margaret Olal gana yego sponsoring yo pitanga dek e me ken penge ma kero bene um link ma dan romo kergimo ye weko mere ke yup man ka chene na mod GoFundMe line tipping eno ka bene I following tar palu on link tree ino
everything matter lutio kere kono, and all the channels kono in your Twitter, kono Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, kachere link tree no tiego kore ke kore. Nan kong kany, this one Tewachi, I'm happy that you responded to a complaint about posts of witchcraft. I was one of the compliant. I ever followed the group on Facebook. So nan ni kom Paul Luquia Lu Luquai. Okay, Tierra Paul Luquai. Paul Luquai. Man donyo ke WhatsApp ano. Awachi namachim patar palotio ka ene. Now Paul, actually we're gonna tell me dong. I think we dropped some people off from a WhatsApp group, and I believe I have a room for you. I'll add you direct on our WhatsApp group, Paul. Actually, let me do it right now, Paul. Let me save it here. So, Paul, let me see how many people we have on WhatsApp. If there's any room, I believe there was. Yeah. Paul, I'm going to send you invite direct to your inbox. All right. Just go ahead and join the WhatsApp group. I believe there's some room for you there so that you become one of the members in our WhatsApp group. Uno pongo che inge anjo kan kitim buaming again no gan magitamane agam we loken is not something again che no go por go rwenyo. An pa yeni pa dia we ngate ka en ti kan we have to do something mano kelo lonya ching dano gema kelo lime ching jo, but gewani lonya ane ngej ane lonya. If you have the information, you reach. So dano megwa pawa agwa ko kan piwun chao madwa twal. Pwocwa piwun wabero kere ka ene anene uweka ring uweka cheta kodong katim gam kana ngeo digo ne ka biano ko mano mera. Chitim gam kan mano we quiero ganar que maneno cercare o fue meter Take me to the